Ndonge kwasuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nayo makuru agizweho. Amerika irashinja u Rwanda kongera ubukana bw'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Naho indwara z'umutima, diabete na kanseri zikomeje kwiyongera cyane mu Rwanda. Mu karere ka Rubavu hari abagabo bafatanywe umutwe w'inka bibye bakayica bagiye kugurisha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. KINSHASA station za lisansi hafi ya zose zafunze. Ni mu gihe ubutumire Perezida Cyril Ramaphosa yari yarahawe bwo kwitabira inama ya G7 izabera mu Bufaransa bwateshejwe agaciro. Ubufaransa bwo buri mu biganiro n'ibihugu 35 kugira ngo bafungure umuhora wa Hormuz. Amerika igiye gutangira kuburanisha Nicolas Maduro wahoze ari perezida wa Venezuela. Israel na Amerika byishuwe bishinja gufunga umuhora wa Hormuz. Naho Trump yavuze ko Amerika izaba inzozi mbi kuri Iran nitemera ko bagirana ibiganiro byo guhagarika intambara. Hit target. Ngo hit target. Wabyumvishe nibyo ni Hit Target Business Limited. Iyaje ari nk'impanda Imana yihereye abanyarwanda. Ni marayika utaka amazu. Ubu ntibikiri ngombwa kongera gukubita amaguru ugana ibwota amasimbi gushaka ibikoresho by'ubwubatsi kuko Hit Target Business Limited ihakubereye. Hit Target Business Limited dufasha bifuza gutumiza no kurangura ibikoresho bya kenkayori mu Bushinwa nk'amatoilette ya Milano, amabuye ya marble mu gikoni, amabati plastike biheri yo ku maportail, amahoti yo mu gikoni n'ibindi byinshi byiza watumiza by'ubwubatsi mu Bushinwa. Kubifuza gukorana natwe mwizu yaza hamagara kuri telefone ureba kuri screen yawe iri no kuri WhatsApp. Hit Target Business Limited ni marayika utaka amazu. Dora mahirwe adasanzwe, andi mahirwe aragusekeye. Bantu mushaka kujya gukorera muri Korea y'Epfo, kuhasura cyangwa kwigayo, mwashyizwe igorora. Connect Sky Business Group Limited yiteguye kubibafashamo binyuze mu kubashakira umukoresha ubaha akazi no kubona visa. Abifuza kujya gukora mu bihugu nka New Zealand na Australia, namwe turabafasha kubona akazi ndetse no kubona visa. Akarusho ku bantu bafite certificate ya IELTS waba urumwe cyangwa muri umuryango, tubafasha kubona uburyo bwo gutura burundu mu bihugu nka New Zealand na Australia ibizwe nka permanent resident. Ni dusanga aho dukorera ku Kimironko imbere neza ya Simba Supermarket. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero 0793106328 cyangwa mukatwandikira kuri email connectbglimited@gmail.com. Dukorana mu buryo bwizewe kandi ibyo twumvikanye byose bigakorerwa amasezerano imbere ya noteri ku buryo hari kidashobotse mu byo twumvikanye tugusubiza amafaranga yawe. Connect Sky Business Group Limited ni igisubizo ku nzozi zawe. Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri Amerika gushinja u Rwanda kongera ubukana bw'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umujyanama wa Perezida Donald Trump ushinzwe ubufatanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika, Masad Buros, yikomye u Rwanda arushinja kongera ubukana bw'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabigarutseho mu ijambo yagije ku kanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu muryango w'abibumbye mu nama yako yigaga ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Masad Buros yagaragaje ko gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo biri mu bintu by'ingenzi Perezida Trump na Vice Perezida we JD Vance bashyize imbere. Agaragaza amasezerano Washington yashyizweho umukono ku itariki ya 4 z'ukwa 12 k'umwaka ushize nk'intambwe bishimangira. Umujyanama wa Trump cyakora yagaragaje ari amasezerano nk'intangiriro y'urugendo rw'amahoro muri Kongo, ariko ashimangira ko atazagerwaho mu ijoro rimwe. Yavuze ko amasezerano Washington n'ibiganiro bya Doha bihuza AFCM 23 na Leta ya Kongo ari umusaruro ugaragara bimaze gutanga. Ibyo yahereyeho agaragaza ko ibiganiro birambye n'inzego zitandukanye bishobora gutanga umusaruro yemwe no mu bihe by'urusobe. Masad Buros cyakora yavuze ko akiri imbogamizi imbere yo gushyira u Rwanda mu majwi arushinja kwenyegiza intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ati twababajwe cyane no kuba u Rwanda ruheruka kongera ubukana bw'intambara ibigize kwica ku mugaragaro inshingano rufite hakurikijwe amasezerano Washington. Niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye igikorwa kitari gisanzwe muri uko kwezi zifatira ibihano byihariye ingabo z'u Rwanda RDF hamwe n'abajendari bane bakuru b'izo ngabo. Buros yashimangiye ko Washington izakomeza gushakisha inzira zose zishoboka kugira ngo ababurabuza amahoro babiryozwe. Masad Buros yaboneyeho gusaba u Rwanda kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Ati twongeye gusaba ko hakurwaho ingamba z'ubwirinzi kandi ingabo z'u Rwanda zigahita zivanwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turanasaba ko hubahirizwa byuzuye ubusugire bw'igihugu, ubwigenge n'ubumwe by'ubutaka bwa Kongo. Masad Buros yagaragaje ko guverinoma ya Kongo yemeye guhita itangiza igikorwa cyo gusenya FDLR nibura mu duce igenzura. Ibyo yagaragaje nk'ingenzi mu gukemura impungenge z'umutekano zateje kutizerana n'umutekano muke mu karere. Umujyanama wa Trump yavuze ko kugira ngo amahoro arambye agerweho bisaba ko Leta ya Kongo isubizaho ubuyobozi mu ntara za Kivu. Makuru y'ubuzima, indwara z'umutima, diabete na kanseri zikomeje kwiyongera mu Rwanda. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yagaragaje ko u Rwanda rwugarijwe n'ikibazo cy'indwara zitandura ziri kugenda zisimbura izandura ndetse mu myaka mike ishize zikaba zaragiye ziyongera.
bwagiranaga ikiganiro n'abagize imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko. Ikiganiro kibanze ku bikorwa bya guverinoma birebana n'umuturage ku isonga by'umwihariko gukomeza kubaka umunyarwanda ufite ubuzima buzira umuze, utekanye kandi wiha agaciro. Minisitiri Dr Nsengiyumva yavuze ko indwara zitandura nk'iz'umutima, diabete ndetse na kanseri ziyongereye hagati ya 2017 na 2025 ahanini bitewe n'impinduka mu mibereho, imirire n'imiterere y'abaturage, bikanagendana n'iterambere ndetse no kuba abantu basigaye baramba kandi izi ndwara zikunze kwibasira abageze mu zabukuru. Yagaragaje ko nko kuva mu 2019 umubare w'abafite umuvuduko ukabije w'amaraso mu Rwanda wiyongereye, aho avuye ku bantu 58,194 ukagera ku bantu 134,823 mu 2025. Abarwaye diabete y'ubwoko bwa mbere n'ubwa kabiri nabo bariyongereye bava ku bantu 11,891 bagera ku bantu 21,164 mu 2025. Abarwaye kanseri nabo bariyongereye bava ku 2,745 mu 2017 bagera ku 6,896 mu 2025. Minisitiri w'Intebe yagaragaje ko byagaragaye ko mu bagore kanseri y'ibere na kanseri y'inkondo y'umura arizo ziganje, mu gihe mu bagabo higanje kanseri ya prostate n'urwungano ngogozi. Umuyobozi wa guverinoma y'u Rwanda yavuze ko mu rwego rwo guhangana na ziriya ndwara zitandura, guverinoma yatangije uburyo bwo kuzisuzuma no kuzivura mu mavuriro y'ibanze. Ati dukomeje kandi kwagura gahunda zo gusuzuma abaturage tubasanze aho batuye no koroshya uburyo bwo kubona imiti n'ubuvuzi burambye. Yavuze kandi ko u Rwanda rwiyemeje kugera ku ntego mpuzamahanga yo kurandura kanseri y'inkondo y'umura bitarenze mu 2027. Gahunda akaba ari uko 90% by'abangavu bakingirwa, 70% by'abagore bari hagati y'imyaka 30 na 49 bagasuzumwa, kandi nibura 90% by'abagaragaweho iyi kanseri bakabona ubuvuzi. Ati ikindi nuko ubuvuzi bwa kanseri bwongerewe ku rutonde rw'indwara zishingirwa na mutuelle de santé. Usibye indwara z'umutima, diabete na kanseri, Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yagaragaje ko u Rwanda rwugarijwe n'ikibazo cy'indwara zo mu mutwe, aho imibare igaragaza ko abazifite bakomeje kwiyongera, kuko bavuye ku bantu 35,000 mu mwaka wa 2017 bagera ku 50,000 mu 2025. Yavuze ko akenshi ibi bituruka ku ngaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ikibazo cy'ubusinzi, ibiyobyabwenge n'ibindi. Mu gukemura ikibazo cy'izi ndwara, yavuze ko hashyizweho gahunda z'ubujyanama mu mashuri, gushyira serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe mu bigo nderabuzima no kongera abakozi b'inzobere muri uru rwego. Yunzemo ko mu rwego rwo kwirinda indwara zitandura, guverinoma yashyize imbaraga mu gushishikariza abaturarwanda kwitabira ibikorwa bya siporo. Ni ibikorwa birimo kugenda n'amaguru, gutwara amagare, ibikorwa bya siporo rusange isigaye ikorerwa mu turere twose, ndetse nyuma y'ibikorwa bya siporo abayitabiriye bagahabwa inyigisho zo kunoza imirire yabo, kwirinda ubusinzi n'ibindi biganisha ku ndwara zitandura. Mu mezi 3 ibigo by'ubuvuzi byose bizaba bikoresha ikoranabuhanga rya ubuzima. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ko ikomeje gushyira imbaraga mu kwimakaza ikoreshwa ry'ikoranabuhanga, ndetse ko guhera mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka amavuriro yose azaba akoresha ikoranabuhanga rya ubuzima rizafasha mu kwihutisha itangwa rya serivisi. Iri koranabuhanga rizaba rikubiyemo uburyo bwo kubika amakuru ajyanye n'ubuzima bw'umuntu ku giti cye guhera gitangira kwivuza kugeza ku munsi yakeneye. Rizorohereza abivuza kuko umuganga ashobora kubona uko umurwayi yagiye avurwa mu bihe byabanje, umuti yahawe, ku buryo bishobora gufasha mu kumuvura. Minisitiri w'Ubuzima Dr Nsanzimana yasobanuye ko bitarenze mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka amavuriro yose azaba akoresha iryo koranabuhanga. Ati ubuzima twizeye ko mu kwezi kwa gatandatu izaba iri mu gihugu hose, nta n'ikindi gikwiye kubitinza, ibisabwa byose turabifite. Mfite icyizere cyinshi, mwese niba mwibuka uburyo muri banki twagendaga dukuruza ikibuno tujya kuri gishe, none ubu turabyikorera no kwa muganga, nibyo dushaka gukora. Yasobanuye ko Minisitiri w'Intebe yari yasabye ko iri koranabuhanga ryaba ryatangiye gukoreshwa mu gihugu hose mu mezi 2 gusa, ariko ngo basabye kongererwa nibura ukwezi. Minisitiri w'Intebe yasobanuye ko guverinoma y'u Rwanda ikomeje gushyira imbaraga mu bufatanye bugamije guteza imbere ikoranabuhanga mu kunoza imitangire ya serivisi z'ubuzima. Ati kuri ubu abarwayi bashobora gusaba gahunda yo guhura na muganga ndetse bagashyikirana n'ibitaro bakoresheje uburyo bwa ubuzima. Kugeza ubu amavuriro mato arenga 200 n'ibigo nderabuzima 349 byatangiye gukoresha ubu buryo, bukabifasha kwihutisha akazi no gutanga serivisi nziza ku barwayi. Tukiri ku makuru arebana n'ubuzima, abajyanama b'ubuzima bagiye gushyirwa muri Muganga Sako. Abajyanama b'ubuzima barenga 58,000 mu Rwanda bagiye gushyirwa muri koperative Muganga Sako mu rwego rwo kurushaho kubafasha kwiteza imbere. Ni muri gahunda isanzwe y'iyo koperative yo kongera abanyamuryango binyuze mu gufungurira amarembo bari mu rwego rw'ubuzima bose mu Rwanda, nk'uko byatangarijwe mu nama y'inteko rusange isanzwe y'abanyamuryango ba Muganga Sako. Abajyanama b'ubuzima bavuga ko gushyirwa muri koperative Muganga Sako ari imwe mu nzira nziza izabafasha kugera ku iterambere mu buryo bwihuse kandi bworoshye, kuko hari ibindi bikorwa bafite basanzwe bakora bikazabafasha kubona inguzanyo bitandukanye no mu bindi bigo by'imari bakoreshaga. Maxime Ngarambe, umujyanama w'ubuzima mu karere ka Kayonza, avuga ko bashimishijwe no kuba bagiye gushyirwa mu rwego rw'imari ruhuriwemo n'abakora muri serivisi z'ubuzima. Ubuyobozi bw'iyi koperative buvuga ko kuba abajyanama b'ubuzima ari abakorerabushake bakaba batagira umushahara uhoraho w'ukwezi bidakwiye gutera abanyamuryango impungenge, kuko basanzwe babarizwa muri koperative kandi zifite ibindi bikorwa bitandukanye, ari nabyo bizashingirwaho bashyirirwaho uburyo bwihariye buzabafasha aha muri Muganga Sako.
Umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Muganga Sako Dr. Philibert Muhire avuga ko koperative z'abajyanama b'ubuzima zifite ubushobozi n'ibikorwa ibi bikaba ari kimwe mu byo Muganga Sako nayo yifuza. Umunyamabanga w'ora muri Minisiteri y'Ubuzima Jean Marie Vianney Ndayizigiye avuga ko abajyanama b'ubuzima ari abafatanya bikorwa b'indashyikirwa mu rwego rw'ubuzima, ari nayo mpamvu Minisiteri bareberera yahisemo ko bajya muri Muganga Sako. Mu myaka igera kuri 4 koperative Muganga Sako igiye kumara kugeza mu mpera za 2025 yari imaze kugera ku banyamuryango 14779 bakaba bafite intego yo kuzaba nibura bageze kuri 98% by'abakora mu rwego rw'ubuzima mu 2028. Mu yandi makuru, u Rwanda rwakiriye abanyarwanda barenga 200 babaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwakiriye abanyarwanda 222 babaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bikorerwamo na FDLR. Abatashye biganjemo abana 149, abagabo 15 n'abagore 58. Banyuze ku mupaka munini wa La Corniche uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bahasanze imodoka zibategereje kugira ngo bajyanwe mu kigo cya Nyarushishi mu karere ka Rusizi banyuzwamo by'igihe gito. Aba banyarwanda bari bacumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Goma nyuma yo kuva mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo aho bari barafashwe bugwate na FDLR. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nzabona Impade Gratias yibukije abatashye ko ari imbaraga igihugu cyari cyarabuze ndetse ko bagomba kugira uruhare mu iterambere ryacyo. Yaboneyeho kubibutsa ko umutima wabo ukwiriye kuba mu Rwanda ndetse ko bazafashwa gusubira mu buzima busanzwe. Ibyo bazahabwa birimo amafaranga y'ibanze yo kubafasha gutangira ubuzima, aho atahutse arengeje imyaka 18 ahabwa amadolari 188, uri munsi yayo agahabwa 113, ndetse buri wese akagenerwa n'ibyo kurya by'ibanze bifite agaciro k'ibihumbi 45 mu mafaranga y'u Rwanda. Mu makuru avugwa mu turere Kamonyi, umugabo birakekwa ko yiyahuye. Umugabo witwa Barabwiriza Venuste y'imyaka 57 y'amavuko yasanzwe mu nzu ari mu mugozi, bikavugwa ko ashobora kuba yiyahuye. Byabereye mu mudugudu wa Rugarama mu kagari ka Kigese ku murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi. Abatanze amakuru babwikiye amakuru Museke ko Barabwiriza yibanaga mu nzu wenyine kuko yaje muri uwo mudugudu aturutse mu murenge wa Ndaro mu karere ka Ngororero acumbika mu nzu witwa Bigirimana Vincent. Umwe mu baturage yagize ati ubusanzwe nta muntu bari bafitanye ikibazo, twahuruye dusanga ari mu mugozi mu nzu acumbitsemo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu majyepfo Chief Inspector of Police Hassan Kamanzi avuga ko bamenye ayo makuru boherezayo polisi n'inzego z'ubugenzacyaha bakaba batangiye gukora iperereza. Gusa CIP Kamanzi avuga ko ibikekwa ko yaba yiyahuye atabihamya kuko iperereza kuri uru rupfu rigikomeje. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Remera Rukoma kugira ngo ukorerwe isuzuma. Naho igice kimwe cy'imodoka yaguye muri Nyabarongo nicyo cyabonetse. Igice cy'inyuma cy'imodoka ya kampani y'abashinwa iherutse kugwa muri Nyabarongo nicyo cyabashije kuboneka, umushoferi wari utwaye iyo modoka we akaba ataraboneka. Ibi byabaye ku wa gatatu tariki ya 25 z'uku kwezi mu masaha ya mu gitondo ubwo imodoka ya kampani y'abashinwa yagoga muri Nyabarongo. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu mazi ryagerageje gukora ubutabazi ribasha gukuramo igice kimwe cy'inyuma cy'iyo modoka yo mu bwoko bwa Howo. Byicaza Jean Claude, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarusange, yavuze ko polisi yakoze ibishoboka byose kugira ngo barohore Mugwaneza Idrissa n'imodoka yari atwaye birananirana kubera ko aho yaguye ari ahantu harehare kandi harimo isayo ryinshi. Gitifu Byicaza avuga ko polisi ifite ibikoresho n'ubushake bwo gukomeza gushakisha uwari utwaye imodoka kugeza ubwo azaboneka ndetse igice cy'imbere cy'imodoka kikavanwa mu mazi. Uyu muyobozi yavuze ko inzego zose harimo izibanze kugera ku karere n'umurenge wa Nyarusange bafatanyije na polisi ku rwego rw'igihugu n'umuyobozi wa polisi ku rwego rw'intara na DPC w'akarere ka Muhanga ngo bakomeje gushakisha ngo barebe ko uyu muntu yaboneka. Kuri Nyabarongo kandi ari umuryango wa Mugwaneza Idrissa waje uturutse Rusizi. Gitifu akavuga ko ubuyobozi bwabacumbikiye mu mujyi wa Muhanga bakaba bagarutse mu gitondo kureba ko polisi ibasha kumukuramo. Amakuru avuga ko Mugwaneza Idrissa afite umugore n'abana 3. Dukomereza amakuru mu karere ka Rubavu, ahari abagabo bafatanga umutwe w'inka bibye bakayica bagiye kugurisha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta ushira gahinda Kigingi bita Kanyentama yafatiwe n'irondo ry'umwuga mu mudugudu wa Nyamugari mu kagari ka Mahoko ku murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu afite igihanga cy'inka mu ntoki. Bagenzi be babiri bari kumwe baracika bakaba bendaga kucyambutsa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bari ku irondo ry'umwuga ryamufashe yabwiye Imvaho Nshya ko uko ari 3 bari bitwaje ibyuma na zimwe mu nyama z'inka bashaka inzira zo kuzambutsa ngo bazijyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati agifatwa yagiye kutwereka we na bagenzi be bayibagiye mu cyayi kiri hafi y'ahitwa mu Kiribata mu murenge wa Nyundo. Inyama zimwe barazitwara izindi barazihasiga, uwashyikirizwa station ya Ribo ya Kanama. Nzabahimana Evariste, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanama, yavuze ko nyuma yo gukurikirana basanze inka yibwa umuturage witwa Mboneza Hasani wo mu mudugudu wa Matyazo mu kagari ka Rundoyi mu murenge wa Ruhango mu karere ka Rutsiro. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko nabo bacitse abakora irondo ry'umwuga babamenye bakaba bagishakishwa. Yashimangiye ko abaturage bakomeza gukaza amarondo no guhanahana amakuru kuri ubwo bujura kugira ngo abagizi ba nabi bafatwe babiryozwe. Uwo muyobozi kandi yabwiye abafite inka mu Bikuyu kugira abashumba bazwi babaruwe barangwa n'imyitwarire myiza kugira ngo bataba intandaro yo kwibwa kwazo ndetse no kugira ngo umutekano wazo urusheho kubungabungwa uko bikwiye. Gitifu Nzabahimana yasabye urubyiruko gukoresha imbaraga zarwo mu gukora ibyubaka igihugu aho kwishora mu ngeso mbi zo gushaka gutungwa n'ibyo rutaruhiye ndetse n'abakuru bagifite izo ngeso mbi bakazicikaho. Ikarongiho inkango yahitanye abamotari 2.
Imvura nyinshi yaguye mu karere ka Karongi yateje inkangu ifunga umuhanda igwira abamotari babiri n'umugenzi, abamotari bombi barapfa, umugenzi arakomereka. Byabereye mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Byogo mu murenge wa Mutuntu isaa 3 z'ijoro. Muri aka karere imvura yaguye guhera saa 9 z'igitondo kugeza saa 5 mu gihe n'ubusanzwe ubutaka bwamaze gusoma kuko aka karere kari kugusha imvura nyinshi kuva mu ntangiriro z'uku kwa gatatu. Abamotari n'umugenzi bagwiriwe n'inkangu bavuga mu isantere ya Gasenyi batashye. Abapfuye ni Imana irafasha Dieudonné y'imyaka 23 warutuye mu kagari ka Gasharu mu mudugudu wa Nyabiguri, na Ishimwe Chance yo mu kagari ka Gasharu mu mudugudu wa Gashanga. Uri kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bikuru bya Kibuye we ni Harerimana Joseph w'imyaka 42 utuye mu kagari ka Murengezo mu mudugudu wa Karambo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Mutuntu Ngendo Fabien yihanganishije imiryango y'abapfuye, asaba abaturage kwigengesera. Ati turasaba abaturage kurushaho kugira amakenga kuko kubera imvura nyinshi maze iminsi igwa mu karere ka Karongi ubutaka bwamaze gusoma. Ikigo gishinzwe iteganyagihe mu Rwanda giherutse gutangaza ko muri uku kwa gatatu hazagwa imvura iri hejuru gato y'ikigero cy'impuzandengo y'imvura isanzwe igwa muri uku kwezi, ibishobora gutera ibiza bitandukanye. Iki kiza kibaye nyuma y'iminsi 3 murenge wa Gashari wo mu karere ka Karongi naho habaye ikindi nkacyo aho inkangu yagwiriye inzu igahitana abantu babiri. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi erutse gutangaza ko kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kwa 2025 kugeza ku itariki ya 18 z'ukwa gatatu k'uyu mwaka ibiza birimo imvura nyinshi, inkangu n'inkuba byishe abantu 207 mu gihugu hose, bikomeretsa abantu 432, inzu 2341 zirangirika, izindi 35 zirasenyuka burundu. Mukanya ayo makuru turakomereza ko yavuga hanze y'u Rwanda. Umuntu uzakubwira ko ashaka kubaka inzu nziza kandi mu buryo bugezweho haba mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu Rwanda maze ntumubwire B Consultant Limited uzaba umuhemukiye. Impamvu nuko uzaba wirengagije ko kugura ikibanza cyiza ahantu heza kandi ku giciro cyiza atari ibya buri wese. Big Consultant Limited niyo company yizewe kandi ifite ubunararibonye mu kugura ikibanza, kugishakira autorisation de bâtir ndetse no kucyubaka icyarimwe ku giciro gito kandi mu gihe gito. Umwihariko wacu nuko dufite ibibanza bigurishwa mu masite atandukanye yo mu mujyi wa Kigali kandi bifite n'icyangombwa ku buryo wahita wubaka. Big Consultant Limited ibafasha gukora ibishushanyo by'inyubako, gupima no gukata ubutaka, kubagezaho ibikoresho by'ubwubatsi ku machantier no gukora finissage y'inyubako. Ku bantu bari muri diaspora biroroshye, twoherereza igishushanyo cy'inyubako ukeneye cyangwa tubwire tukigukorere uzagere mu Rwanda uyitahamo. Dukorera mu Rwanda hose, twaba dufite icyicaro mu mujyi wa Kigali hazwi nka Norvege. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0784 73 33 41 ndetse no kuri email yacu bconsultant23@gmail.com. B Consultant Limited ngiki gisubizo ku myubakire ijyanye n'igihe. Dukorana ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 0339. Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Makuru avugwanze y'u Rwanda, abepiskopi gatolika bagaragaje ko Kongo idakwiye guhindura itegeko nshinga igifite ibibazo by'umutekano. Umunyamabanga mukuru w'inama nkuru y'abepiskopi gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Musenyeri Donatien Nshore, yasobanuye ko nubwo guhindura itegeko nshinga bishoboka, bidakwiye gukorwa mu gihe igihugu gifite ibibazo by'umutekano nk'ibyo kirimo. Yabigarutse mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma y'umwiherero w'abepiskopi gatolika bari bamazemo iminsi watangiye ku itariki ya 23 z'uku kwezi. Ubwo Perezida Tshisekedi yari mu mujyi wa Kisangani ku itariki ya 23 z'ukwa 10 mu 2024 yatangaje ko itegeko nshinga ry'igihugu cyabo ryanditswe n'abanyamahanga bityo ko rikwiye kuvugururwa n'abanyekongo.
Musenyeri Donatien Nshore yagaragaje ko bishoboka ko itegeko nshinga ryahinduka ariko ko bitakorwa mu bihe nk'ibyo Kongo irimo by'intambara ihanganyemo na M23 mu burasirazuba bw'igihugu. Ati uruhande rwacu ntirwigeze ruhinduka. Kuvugurura itegeko nshinga biteganywa n'itegeko nshinga. Itegeko nshinga ubwaryo rigaragaza inzira zakurikizwa mu kurivugurura. Itegeko nshinga ubwaryo risobanura ingingo zidashobora kuvugururwa. Kuba episkopi rero mu bihe by'ibibazo by'umutekano turimo byaba bibi gufungura ingingo yo kuvugurura itegeko nshinga mu gihe kitemeranywaho. Abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa barimo Moise Katumbi na Martin Fayulu na Joseph Kabila wayoboye icyo gihugu bagaragaza ko biteguye kurwanya uyu mushinga kuko ngo icyo Perezida Tshisekedi agambiriye ari ukwiyongeza manda no kugundira ubutegetsi. Dukomereza amakuru Kinshasa aho lisansi iri kubona umugabo igasiba undi. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu murwa mukuru Kinshasa lisansi iri kubona umugabo igasiba undi kuko station hafi ya zose zafunze kubera ibura ry'ibikomoka kuri petrol. Kuva mu cyumweru gishize imirongo y'imodoka ziri kuri station za lisansi yari miremire banyirazo bategereje kubona lisansi ariko amasahira mu kirere. Iki kibazo cy'ibikomoka kuri petrol gikomeje kubiyanga muri iki gihugu kiri guterwa n'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati kuko Iran yafunze umuyoboro wa Hormuz unyuzwamo hafi 20% by'ikoreshwa mu isi yose. Nubwo bemeze bityo ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugaragaza ko ibintu biri mu buryo. Benshi bagaragaza ko imvugo za Minisitiri w'umutungo kamere Akasia Bandubola Mbongo zihakana iby'iki kibazo no kuri kubigaragara muri Kongo cyane cyane mu mujyi wa Kinshasa. Ikinyamakuru Actualité Akadomo CD cyanditse ko station nyinshi ziri mu bice kuva kuri kaminuza ya Kinshasa ugakomeza mu bice bya Lemba, Lumumba na Sendwe zose zafunze. Ikinyamakuru kivuga ko muri ibyo bice byose cyasuye station za lisansi ebyiri arizo zonyine ziri gukora kandi nazo ngo ziri gukora gake. Ni ikibazo kiri kugira ingaruka ku ngendo kuko muri za gare abagenzi bari kuba ari benshi ariko ntibagera aho bagiye kubera ko lisansi yabuze. Abashoferi n'abandi bakora imirimo itandukanye baravuga ko kuri ubu hari gukora ibinyabiziga bike kandi bakavuga ko bari kugera kuri station nke ziri gukora bakamara amasaha menshi bategereje ibiri kudindiza imikorere yabo. Amakuru yizewe aravuga ko ufite amafaranga menshi ari uri guhabwa lisansi. Umwe mu bamotari yagize ati kujya kuri station saa 12 ukava saa 5 no guta umwanya. Turi guhura n'ibibazo noneho bikongeraho n'amafaranga y'inyongera bari kuduca. Tekereza umuntu uri kugura litiro 10 bari kumuca ibihumbi 10 by'amafaranga y'amanyekongo. Ibi bisobanurwa gute? Bamwe mu bamotari bahisemo kugendana amajerekani kugira ngo nibagira amahirwe bakabona station iri gukora cyangwa umuntu uyicuruza ku giti cye babe bagura iyo gukoresha mu bihe biri imbere. Cyakora Minisitiri Bandubola Mbongo ahakana iby'iki kibazo cyo kubura kwa lisansi akavuga ko ari ibihuha ko iyo bafite mu bubiko ihagije ngo ikemure ibibazo. Abanyazimbabwe 15 bishwe barwanira Uburusiya mu ntambara ya Ukraine. Igihugu cya Zimbabwe cyatangaje ko abaturage bacyo 15 bishwe nyuma yo guhabwa akazi ko kurwanira Uburusiya mu ntambara bahanganyemo na Ukraine, abarenga 60 bakaba bari ku rugamba. Yatangajwe na Minisitiri w'itumanaho muri Zimbabwe Zemzoda mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Yavuze ko benshi mu bisanga mu ntambara bashukishwa imirimo myiza hanze y'igihugu ku matangazo anyuzwa ku mbuga nkoranyambaga. Ati n'umugambi w'ubushukanyi kubyaza inyungu no gucuruza abantu kandi umaze kuvutsa ubuzima abanyazimbabwe benshi. Leta ya Zimbabwe ivuga ko iri mu biganiro n'Uburusiya kugira ngo barebe uko bageze imirambo yabishwe mu gihugu n'abakiri bazima batahi wabo mu mahoro. Minisitiri Zoda yasabye abaturage kwitondera ababizeza imirimo hanze y'igihugu, abasaba kujya babanza kugenzura neza imyirondoro yabo. Yakomeje avuga ko ababizeza imirimo baburirwa irengero iyo hagize ukomerekera mu kazi, ufashwe cyangwa uwishwe, bityo abanyamuryango be ntihagire n'ubona amakuru cyangwa ubundi bufasha. Ibyabaye ku baturage ba Zimbabwe bimaze kugaragara mu bihugu bitandukanye bya Afrika nka Kenya, Ghana na Afrika y'Epfo, aho abaturage baho bisanze mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Raporo y'ikigo cy'ubutasi cya Ukraine ivuga ko abantu 1700 bava mu bihugu 36 bya Afrika bamaze guhabwa akazi ko kurwanira Uburusiya muri Ukraine. Kenya iheruka gutangaza ko abaturage bayo mu 252 barwanira Uburusiya mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Musalia Mudavadi aheruka gusura Moscow mu biganiro kuri iki kibazo, aho yavuze ko hasinywe amasezerano no guhagarika abanyakenya boherezwa kurwana mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Mu kwezi gushize Ghana nayo yatangaje ko abaturage bayo 55 biciwe muri iyi ntambara. Muri uko kwezi nanone Afrika y'Epfo yatangaje ko abaturage bayo 17 basubijwe mu gihugu nyuma yo gushukwa bakisanga muri iyi ntambara. Naho ubutumire bwa Afrika y'Epfo mu nama ya G7 bwakuweho. Ibiro bya Perezida wa Afrika y'Epfo byemeje ko ubutumire Perezida Cyril Ramaphosa yari yarahawe bwo kwitabira inama ya G7 izabera mu Faransa mu kwa gatandatu uyu mwaka bwateshejwe agaciro, bikavugwa ko byatewe n'igitutu cyakomeje gushyirwaho na Amerika, harimo n'ibimenyetso by'uko Washington ishobora kwanga kwitabira iyo nama. Abategetsi b'u Faransa bamenyesheje Afrika y'Epfo ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kwirinda ko umwe mu banyamuryango bakomeye ba G7 atazitabira inama. Bavugaga Leta z'Ubumwe za Amerika. Ubutumire bwari bwatanzwe bwa mbere na President Emmanuel Macron mu nama ya G20 yabereye Johannesburg mu mwaka ushize. Ibi bibaye nyuma y'amezi menshi umubano hagati ya Afrika y'Epfo na Amerika utifashe neza bitewe n'ibibazo bitandukanye birimo ikirego cya genocide Afrika y'Epfo yareze Israel ndetse n'ibirego byigeze gutangwa na President wa Amerika Donald Trump uvuga ko abanyafrika y'Epfo b'abazungu batotezwa, ibyo Afrika y'Epfo yakomeje guhakana. Umuvugizi w'ibiro bya President Vincent Magwenya yavuze ko imbaraga zose zo kongera kuzahura umubano na Amerika zigikomeje, anongeraho ko umubano n'Ubufaransa ugikomeye kandi kutazahungabanywa no gukurwaho kubwo butumire bwo kwitabira inama ya G7. Yavuze ko President Ramaphosa aherutse kubwira itangazamakuru ryamuherekeje mu ruzinduko yakoreye mu ntara ya Free State ko atemera ko gukurwaho ku butumire ari ugusuzugurwa.
yavuze ko uko abyumva nta gitutu cyashyizweho n'uwari we wese. Tukiri muri Afrika y'Epfo rero, iki gihugu cyahakanye ko cyasabye abaturage gukorera mu ngo kubera ibura rya lisansi. Ibihugu bitandukanye byo muri Afrika bikomeje guhura n'ingaruka zibikomoka kuri peteroli bikomeje guhenda kubera intambara imaze igihe ibera mu burasirazuba bwo hagati. Afrika y'Epfo nayo iri guhura n'ibi bibazo, ndetse mu minsi yashize yakoze inama yiga ku biciro by'ibikomoka kuri peteroli, nuko umuyobozi ubishinzwe atanga urugero rwo gukorera mu rugo nk'uburyo bwo guhangana nabyo, cyakora bifatwa nk'ihame mu gihugu hose. Minisiteri ishinzwe umutungo wa kamere n'ibikomoka kuri peteroli muri Afrika y'Epfo yashyize umucyo ku nkuru zimaze igihe zivugwa ko abaturage basabwe gukorera mu rugo. Uyu muyobozi w'ishami rishinzwe ibijyanye n'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli yumviswe avuga ko ibijyanye no gukorera mu rugo byaterwa n'ibi bibazo byo kutabona ibikomoka kuri peteroli, ndetse ko gukorera mu rugo byafasha abakozi kugabanya umugogoro w'ibiciro bikomeje kwiyongera. Iyi minisiteri yagize iti byavuzwe hasubizwa ikibazo cyabajijwe higwa ku cyakorwa ku biciro bya lisansi. Ni muri urwo rwego gukorera mu rugo byatanzweho urugero nka bumwe mu buryo bwinshi abantu cyangwa ibigo bashobora gukoresha mu kugabanya igiciro cy'ingendo gikomeje gutumbagira. Iyi minisiteri ivuga ko bidakwiye ko urugero rwifashishijwe mu nama runaka rwafatwa nk'amabwiriza igihugu cyafashe. Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu byo muri Afrika bikomeje guhura n'ibibazo by'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, dore ko nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri kubona umugabo igasiba undi. Ibihugu byo muri Afrika birimo Afrika y'Epfo, Kenya, Ghana ndetse n'ibindi byatangiye kwerekeza amaso muri Nigeria, ahabarizwa uruganda rw'umushoramari Aliko Dangote mu gushaka ibikomoka kuri peteroli bikomeje kubiyanga kubera intambara ya Iran. Ubufaransa bwo buri mu biganiro n'ibihugu 35 ngo bafungure umuhora wa Hormuz. Ubufaransa bwatangaje ko umuyobozi w'ingabo yagiranye ibiganiro n'ibihugu 35 kuri gahunda yo gufungura umuhora wa Hormuz unyuramo peteroli ingana na 20% by'icuruzwa yose ku isi. Umuhora wa Hormuz wafunzwe n'intambara imaze iminsi isatira ukwezi mu burasirazuba bwo hagati, yatangijwe na Amerika na Israel bigaba ibitero bikomeye kuri Iran ku itariki 28 z'ukwezi gushize. Ibihugu by'Uburayi birimo byinshi bitemera ubutegetsi bwa Trump byavuze ko bitazigera byinjira muri iyi ntambara, ariko ku ruhande bitangira urugamba rwo gufungura umuhora wa Hormuz kugira ngo ibicuruzwa binyura mu mazi hagati ya Oman, Iran, Iraq na Leta Zunze z'Abarabu bishobore kugenda. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo y'Ubufaransa ntizisobanura neza ibihugu byagiranye ibiganiro n'umuyobozi w'ingabo zirwanira mu kirere Fabien Mando, ariko ngo nibyo ku migabane yose. Hari bamwe babwiye Reuters ko byari ibiganiro by'ibanze bigamije kumenya uko ibihugu byabonye intambara n'uburyo ubutumwa bwo gufungura umuhora wa Hormuz bwaba buteye. Ubufaransa buvuga ko ubu butumwa ntaho buriye n'intambara iri kuba, ndetse ko bugamije gutuma ingendo zo mu mazi zikomeza iyi ntambara izaba imaze guhosha. Perezida Macron aherutse kuvuga ko azohereza ubwato bw'intambara mu nyanja ya Mediterane, ubwato bubiri butwara indege za kajugujugu n'ubwato bw'intambara 8 mu burasirazuba bwo hagati, hagamijwe kunoza ubu butumwa. Amerika igiye gutangira kuburanisha Nicolas Maduro wahoze ategeka Venezuela, wakuwe ku butegetsi ndetse agafatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agiye gutangira kuburanishwa ku byaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'ibyaha by'iterabwoba. Mu gitondo cy'itariki ya 3 z'ukwa mbere kwa 2026 nibwo Amerika yagabye ibitero mu murwa mukuru wa Venezuela, Caracas, ndetse Perezida Nicolas Maduro n'umugore we Cilia Flores barafatwa bajyanwa muri Amerika. Bamaze iminsi igera kuri 80 bafungiye muri gereza ya Brooklyn mu mujyi wa New York. Maduro w'imyaka 63 yafashwe nyuma y'ibihe bitandukanye atumvikana na Amerika, ndetse agaragaza ko ntacyo yamutwara. Uyu mugabo wayoboye Venezuela imyaka irenga 13 akigezwe New York yavuze ko ari imfungwa y'intambara, ndetse agaragaza ko atemera ibyo ashinjwa. Byitezwe ko aza gusaba ko ikirego cye cyateshwa agaciro. Abanyamategeko be nabo barakibazuza kwishyura amagarama y'urubanza. Guverinoma ya Venezuela ishaka kwishyura ikiguzi cyose cy'urubanza, cyakora ugomba kumuburanira witwa Barry Pollack ntabwo arahabwa uruhushya rwihariye kubera ibihano yafatiwe na Amerika. Barry Pollack agaragaza ko kutamuha uruhushya ari ukutubahiriza uburenganzira bwa Maduro bwo kubona umwunganira mu mategeko, agahera wasaba ko urubanza rwateshwa agaciro kubera iyo mpamvu. Nicolas Maduro yafashwe n'abasirikare ba Amerika babarizwa mu mutwe udasanzwe woherezwaho rukomeye Delta Force. Abo muri uyu mutwe bakaba baramusanze mu cyumba cye mu gitero cyifashishijwemo indege 150. Israel na Amerika byishuwo bishinja gufunga inzira ya Hormuz. Leta Zunze za Amerika na Israel byatangajwe ko byishe umugabo w'ingabo za Iran zirwanira mu mazi Areleza Tangsili zimushinja kuyobora ibikorwa byose byatumye inzira ya Hormuz inyuzwamo peteroli ifungwa. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ingabo za Leta Zunze za Amerika rivuga ko ibitero byo mu kirere by'ingabo za Israel byahitanye Areleza Tangsili wari umaze imyaka 8 ayobora umutwe w'ingabo zirwanira mu mazi. Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz mu mashusho yatambutse yavuze ko Areleza yiciwe mu bitero ingabo za IDF zagabye. Amerika na Israel bavuga ko kuri ubu bashenye igisirikare cya Iran kirwanira mu mazi ku kigero cya 92%, kandi ko bazakomeza kugaba ibitero ku ngabo z'uyu mutwe nubwo zava mu birindiro byazo. Kuva tariki ya 28 z'ukwezi gushize, Amerika ifatanyije na Israel bakomeje kurwana na Iran binyuze mu bitero byo mu kirere byifashishwamo misile, indege na za drone. Perezida Donald Trump avuga ko intambara yamaze kuyitsinda, ndetse ko kuri ubu Iran mwingingira ibiganiro byo guhagarika imirwano, ibyamaganirwa kure na Iran ikavuga ko itajya mu biganiro kuko n'ubundi yarashwe ubwo yari birimo. Trump rero yavuze ko Amerika izaba inzozi mbi kuri Iran nitemera ko bagirana ibiganiro byo guhagarika iyi ntambara.
Mu nama yagiranye n'abaminisitiri, Donald Trump yongeye gushimangira ko Iran igomba kugirana ibiganiro na Amerika, ibiganiro bigomba kwibanda ku masezerano no guhagarika intambara. Anaburira ko Amerika izakomeza kubarimbura niba Tehran itaje mu biganiro. Amagambo ya Trump yazamuye ibibazo bishya ku bijyanye no kubiganiro bitaziguye hagati ya Amerika na Iran bihagaze. Perezida Donald Trump yakomeje gushimangira nk'uko amaze iminsi abikora ko Iran ishaka kugera ku masezerano no guhagarika intambara, ariko abategetsi ba Iran bo bakavuga ko icyo gihugu kitafitanye ibiganiro na Amerika. Kwa gatatu, Iran yanenze umugambi w'amahoro wa Amerika, bivugwa ko wasabaga ubutegetsi bwa Iran kureka gahunda yabwo ya nucleaire no kugabanya ibisasu byayo bya misiri. Mu nama y'abaminisitiri, Steve Witkoff, intumwa idasanzwe ya Donald Trump, yemeje ko Amerika yahaye Iran umugambi w'amahoro ngingo 15. Witkoff ntiyatanze ibisobanuro birambuye kuri icyo cyifuzo. Trump ntiyigeze avuga mu buryo buziguye ko Iran yanzuye umugambi cyangwa icyemezo cyo kohereza ingabo zirwanira ku butaka mu burasirazuba bwo hagati. Yavuze gusa ko ubushake buri mu maboko ya Iran, kandi yaburiye ko abategetsi ba Iran bazahura n'ingaruka mbi nibatemera guhagarika imirwano. Trump ati, nibatabikora tuzaba inzozi mbi cyane, tuzakomeza kubatera ubwoba, nta nkomyi rwose. Amerika irashaka ko Ukraine iharira Uburusiya Donbas yose. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Leta z'Ubumwe za Amerika zagaragaje ko kugira ngo intambara ihagarare ndetse bakomeze kurindirwa umutekano na nyuma yayo bagomba guharira Uburusiya igice cyose cya Donbas. Zelensky yavuze ko mu gihe Amerika ihugiye mu ntambara irimo na Iran, Donald Trump ari kubashyiraho igitutu kugira ngo iyi ntambara imaze imyaka 4 ihagarare. Uburasirazuba bwo hagati bwagize ingaruka kuri Perezida Trump. Ntekereza ko igikurikiyeho ari uguhitamo uburyo bwo gushyira igitutu cyinshi ku ruhande rwa Ukraine. Inshuro nyinshi Zelensky yakunze gusaba ko bagomba kwizezwa umutekano hirindwa ko Uburusiya bwazongera kubagabaho ibitero mu gihe baba basinya amasezerano n'amahoro. Cyakora Zelensky agaragaza ko hakiri ikibazo kitarabonerwa umuti, nk'uzafasha Ukraine kubona amafaranga yo kugura intwaro zo gukomeza igisirikare cyayo ndetse n'uburyo ibihugu bishyigikiye bizayifasha guhangana n'Uburusiya mu gihe bwakongera kuyigabaho ibitero. Inshuro nyinshi Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagaragaje ko Donbas ariyo ntego yabo muri iyi ntambara, bikazagerwaho hisunzwe imbaraga za gisirikare mu gihe inzira y'ibiganiro yaba yanze. Donbas Uburusiya bushaka kwegukana ni igice kigizwe n'ubuso bwa kilometero kare 53,000, kikaba igice cyari cyihariye ubukungu bwa Ukraine mu bijyanye n'inganda cyane cyane zikora ibyuma. Dufatanya wa Primo Media Rwanda, inkuru ya Amerika ishaka ko Ukraine iharira Uburusiya Donbas yose niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho none tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu kwa 2026. Jean Dodier Kanijabo ndabashimiye ko mwana mudukurikiye, ndabarikiye komeza korera indi biganiro bikuru urubuga. Mugira amahoro. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner.